Minister wa County ya Meru ugite baitumira ngiria na rimwe kuthika mwayo mora kwete na murimo wa corona akiarera ukari imbere ya kamiti ya budget njumaine muthenya minister Mutuma augite mbeche ine ndeba gutumira mathikone ni nyinge muno na neba kuromba bongelwe beche rechithirite kyathurera rwanyiru mwankira nende antu 13 bakwire Meru kumania na murimo yoyo barato kumenyethwa ni muthuri Muriuki. Utenyo na ruam bakinyite ki kamiti ya budget itongere tune MC wa Mwangathia yo Julius Mbijiwe minister wa mwiri Mutuma ena mabisa bayo gimo mwiri amena bisa bano wakigina ibombite gutaria thina bokurukira mono mantu jegyo gimo mwiri nonto county ya Meru kuthika Mutuma na mulimo wa corona nutumira nguruki engirigana untubira kuromba county assembly ya Meru yombe kuba gitegera kubongongera mbesha nonto ikubibi kongereka rwangiro gimo mwiri Rutombo litobubu. Nakueleza kama madhiko ya muntu COVID ya kuwa very expensive. Na hivyo ntonkoromba heshimiwa batongele kinyambeshe ingi nonto ila turashite kuana nonto wa muntu umwe kudhika nito spend nkuruki angiriana nonto ukama tethando kureke na ntobanana na muntu akedro ena full cover suit na full cover suit ni angiri ekomi kungiri ekomi antobanana orende ningiri 8 ko ina banki na obe na few migrants bakaya spray all over no tumirangare kweta konto mwanya waringira rafle ngiriana isotumika madhikone so ni konto ko very expensive ibonto tukuona still department de kodoina budgetary constraints na kesi kya kuingia yomba kwa manageable nonto budget kuitia mono kulingana na bisa munene urangirwa kigina ndene county Meru no shabali augite mbunge ya Meru itumbita kwa mukira milioni 78 na thirenje ni mwera bokurukira nonto mwankira na thirikari nene ina milioni 600 njambe 91 ile itejete ki county ya Meru. The money that is owed to the assembly it is 78 million. 20 million development is spent for mortgage, for 3 for operations after the current. The money that is owed to the county by the National Treasury is 691 million. That's our last June exchequer release. Kulingana Mbijiwe augite ati kumyanike thirikari nene itarokeria mbesha cha mweri jwe 6 nonto tino ciotonyana na nkindano ra kuonekana ne nyombe seneti ala monkira nandi batire na ngwataniro ura mbesha ikethwa cigawa cha mwaka jwe thirikari ati kuri na mbesha bando monkana nditira kinya county ne cia Kenya akwe 30 billion bugo chairman of the council of governors na ugamantu ya very clearly na county ya Meru itiretari 691 million kuma ke budget ya mwaka muthiru ibwa mbuge bubu clear ati bubu tembesa siegi mando ya kundiscusswa senate apana ni budget ya 2019 2020 tonto tukuli national treasury na president ya privira upon this mbese ile kerue ciombe kuja county ne nonto gugete omba kuliteka mishare te omba kuli wangu gite omba kulitwaro yero te thithwa njere te thithwa nonto wa mbese ici so doria imbie tumite monkana ndi komba gutuika 691 million ite kuliliswa kenda county ciomba gwita na mbere nera korotera mbunge ya seneti na kuboria beje na urumo na ngwataniro nikenda bono rambeshe ketho ciga nene ma county ontura bukonengana bukajuke gimya kingi mbere buthirika ne nyuma nyombe je seneti wethure kithami karobiao nyuma bokarande ikaro mugwanja bate kwiganwa mbese ibombe kwitha bagitikaniria mbese cije county ne nonto imbie ko tume kigitarira aja na mbese itibwita ko kulingana na munda urajungana na landmass mbese ga kulingana na antu nonto bagatumira mbesa te munda jo tumira mbesa kire antu ni antu botumira mbesa ke munda tonto bu it's very clear mbesa ciaga ko na ire with equalization fund ria kwa to na county mwanya egutuika ne kuwe kigitwa mbesa ni okire equalization fund constitution very clear ni obakothera bakiona funding yake gethe kibatetheria so mbe senate ni mbegwitikaneria kenda mbesa iririswa kire counties ende cia June ichire kerwe jegoro nonto ningetai gwitie mantu ya senate nkiripotera World TV beta muthuri